kumsang ni somni pathum mei ninga zirtop ni hania Rainbow Mizo Channel khirtu le ngai thatu jongjong te in zabai in chibai kan buk le thau acheu international news lam kan la hoi man meulawa tuntuma hian kan threnom Manipur ram chunga boinakal mek dan kan thir zui le don ane Manipura meitai le zo na thak nam sang sang tele tribal dang intel khom taking kara boina chuak chu are tak tak thailowa nimin lama kan chanchin thara report kan ron pek tong khan nimin jing lampang atang khan sipai ten thu chua an siama Indian Army ta chuan Manipur ram chunga tharum thoa inti boina chu an control thai to thule borok monom jokin haum to ni ti an puang jara Mashe Voin Lama Khan NDTV le The Times of India ten report an pek dan chuan Manipura hian tharum thona thar mun sang sanga atheng deuh rangani tin an report ane Manipur state chunga hian he boina beng dai tur hian Nijan Lama Khan Indian Army Tranhem tak thon lu bel ania Voin Lama Indian Army ten report an pek dan chuan Manipura district sang sanga boina acholen namuna te hian boina chu an control nuaya da toin thil monam takle pangai takin hakal toni tin an reporta abik takin morele kangpok bi muna tepo boina hi me mi ani toni tin an report bok ani Indian Army te hian boina hachualen darna mun Churachandpur state le Imphal Valley bela boina chu me mi ni in nunphung pangai takin om thei ani towa sipai ten an control na nuaya om toni antia voin somhalam dar somvela India TV in report an pek dan chuan hetianga sipai ten thu chua an siamek lai hian mun thren khata tharum thoa inti boina ala thleng deuh rangani anti thum kan video masa pin post sa update kan nei tong khan Nimin Lama Khan silai voitam tak apuaka Myanmar maya buai anaya meitai community ten silai han met puaka tichuan intam tak an halboka hemi chanle na tur hian tribe so zona thak ta chuan meitai ho thil tiang chia hian han ti veni tin jakran English chuan han report ane Manipur chengmek kan biak po thai sang sang te kan be popa henga tanga kan hriat dan chuan tlang mi ti maila zona thak jingami somni chuang zatin nunna anchan to ni in hriat ania mase hei hi chiangkwang takin hriat lei thei ani lowa voin lama thil khan dan po mobile internet shutdown ani nuwa khan zona thak broadband wifi pot jongjong ta chuan mi puite man thei turin han pe chuaka mase heng service jongjong ta hi ti top ani zuile ta ka wangin information pack chuakonga harsat na antoka thu tharle thil khan dan po hriat chian thei ani tari lo ani mi puiten internet man tur han nei tak lo hun hi nijan dariat vel kha nin soi ani bok Indian Army tele Manipur sarkarin thu chua an siam dan chuan nimin jinglam atang to khan buaina hi metmit thain hanin soi to mase buaina hi han metmit lo ti chu achiang hlea Assam Rifle Camp lampanin nimin jing lampanga khan tlang mi zona thak nufa panhi ta chuan in hum himna le ven himna beisain Assam Rifle Camp han pana mase Assam Rifle Camp hi han vathen main meitai hoten loti buain han soisa heng nufa panhi nimin jinga han soi sakta hi nizana khan an thi veven in report kan dongbok ane meitai ho hian rong takin an nufa hian kut an thaka afa chuan in hum himna tan leya bok khupin a thei topin akutin alu le ataksa te aloveng ve boka mase dimna telmi alawa meitai hoten han soi sakawang hian Nizan Khan nunna anchan ta ve ani meitai community te hian silai thatak tak mai an mangni in report ani boka mase zona thak tribal intel khom te hian silai man tur tha han nei lo wangin meitai holaka hian natakin han chalai theilowa zona thak tlang mi jinga tanga MLA tana han thantlin bunjagin walte po he boina choka wang hian liamna tak aturani tin voin lama The Times of India in live update an nei na an jiak lang boka Manipur lama tanga kan biak po thei ten han soidan chuan bunjagin walte MLA hi meitai nu hovin an soisa kotlaya an chilhrep nia soi ania hospitala enkolme kani thu The Times of India hian han reporta adin mun kimchang takhi chanchin kanbot sailai hian hriat thei alani rilo ani chipaiten Manipur tul chung boina hi kan met mit thei ni tia voini lai mai han puan nuwa
Manipur Sarkar chuan nimin tlaya khan Satin Site Order chu an chuata hei hi Manipur State Home Commissionerin Ming Ziananin Provisions of the Procedure Code 1973 nuaya order hi ati chuak ane he order nuaya hian Kotlervela police le sipai duty ta hian pon chuak anomani chuan an mani takkap fulem lovin an chevel an naivai tak tak te an kapa voin lama po hetianga sipai ten pon chuak te vautraina tana silai an kari hi hriat tur haum deuh reng ane kan soita kan khan report chiangkwang takin hriat thei niloma sela ni jan lama an hriat thei china chuan mi somni chuangin zona thak zinga nunna an chan towa zona thak Manipur chengmek mi puite an mangang hlea meitei ho beile na tur hian silai thale manro tha kan ma mol hle ni antia meitei ho hian khorang rang an hala heng an kho hal ta hi atlang puin thingtlang khote an hloma khosom ni chuang an hal to ni hriat ania hebaka hian zona thak Christian ta biakin tam tak hal ani to boka heng biakin te hi EBCC te CBA Kauhrante KBC Kauhrante Catholic Kauhrante EFCI Kauhrante le Changthu Baptist Kauhrante ania avai hian biakin an hal to zongjong hi somni le panhi vel ni hriat ani bok ani The Times of India hian tukin jing darsari le minute somni panga report an pek dan chuan tharum thona thar Manipura athleng le ni ti an reporta in tam tak le vehicle tam tak hal chiat ania hetianga buaina achhuale namhun chu Imphal Valley le achevela ani thu an report bok Nizan Khan Indian Air Force aircraft mangin Manipur buaina inrol tur le medmit turin Rapid Action Force RAF troops tachu Imphal khopuya antumani ti report ania heng Rapid Action Force tahi voina tangin Kotlervela formation franga in trendara chok mai thai turin in paisa da ani bok ani Manipur state chunga hian Nagaland mi zirlai tele Tripura mi zirlai te Meghalaya tranga zirlai ta chu antang khang meka he boina wang hian antang ani deuh bara he wang hian Nagaland sarkar chuan thu chua an siama zirlai Manipura tang mek ta chu ruai chuan na an thok dona Nagaland State Sarkarin thu chua an siam dan chuan tranpuina mamole an din mun himlo taka om an mi le sa ta chuan helpline number 37022422511 ata hian biak po turani tin an reporta tin mobile le WhatsApp atanga bepop dutan 0879 4833 ate biak po thei ani thu an pongjara he boina wanga Manipura an mi le sa zirlai tangkhang mek ta chu thiar chuana evacuation process chu kalpui ani thoidon ani tin an pongjar bok sipai tam tak thon lu bel ni to masela Manipura hian buaina hi are tak tak thailawa Northeast Frontier Railway chuan Manipur kaltlanga rail service jongjong ta chu ti to mani thu an pongjara Manipura buaina le thilthleng mek hi me mi ani malo chu Rail zongjong ten Manipur state hi antlo to don lawani tin Northeast Frontier Railway CPRO chuan thu chua asiam bok ani Mizoram Chief Minister Puzoram Thanga Poin Kantrenom state ta zona thak ta chu tharum thona Manipura achho meka wang hian ven himna anmamoa hei wang hian Mizoram state sarkar chuan ngoi rangin athlir don lawa an himna angai tu don ani ati Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma chuan tharum thoa inti boina in atuam mek Manipur state chunga hian kanmi le sa Meghalaya mi chu zanhi chuangjat zirlai antang khang meka heng Meghalaya student te hi Manipur state atang hian thona manga hroi chuak turin rom manna kan siam mekani atibok India media krang te hian buaina alo chua chan hi Meitei community ten tribal status ni an phut na chu Andulozia lantirin zirlai pol krang inzom khom ten kongzo an huai hota hemi trang hian buaina alo chuak ta ne tin an puang deuh veka Manipur state sarkar le India media trend khat ta hian thil ani dan takin an puang lo niin a hriata Manipura zona thak omek te kan biak pona tranga kan hriat dan chuan kongzo nia khan tluang takin muanom takin kongzo ania meitei nam tribal status pek Andulozia an lantira hei hi andau dalani ti hriat tirna turin memorandum an theluta
memorandum thelu ta ankal hi anlo kirle nuwa Bishnupur district le Churachandpur district in Rina anglo kukiwar centenary gate chu hal ania he gate hi meitei hoten anlo hal ania he thil thlen hun hi mei ni thum ni lai ni tlai lampang ani tichuan tharum thoa meitei ho hanchet na sakawang hian buaina hi achuak ta ani Manipur state chunga hian Indian Army te antam hleto nia hriat ania The Times of India in voin chama darsom pakhat arik ma dewa report anpek danin Indian Air Force te chuan Army te Ronpur Belzelin India in sipai te thiervel na tana thlona lian anei zinga achuan takmai C-17 Globemaster le AN-32 aircraft mangin sipai thranem tak Manipura hian thonlu bel ani donani ti an report bok Notice India Christian Council chuan thuchua an siama Manipur buaina hian Christian tenen in kai hnoina lian tak anei baka natakin minsiam meka tribal tele majority meitei community te inkara tharum thoa hinti buaina wang hian mipui sangko chuang zat chu anom na munatranga thierson anitoni antia the United Christian Forum of Notice chuan thuchua an siam boka he buaina in nam hnoile buaina thelmit tura sipai tirlu zongjong ta chuan muanom takle zangai na sang takne na he buaina hi metmita topsan turin kan nge na ni tin thuchua an siam bok ane hetilai hian The Times of India in voin chun darsom panile achan vevela life update anei dan chuan Nagaland state sarkarin hantiang deuh thau khan Manipura tharum thona athlen meka wangin anmi le sa Tripura citizens te chu zirlai le na thoktu tam tak Manipura hian antang khang meka Tripura state sarkar chuan an chen na hmuna ven himna anpek thaina turin State Emergency Operation Center bepop turin an hriat tira heng State Emergency Operation Center tahi 1070 te 0381241645 te WhatsApp number 8787676210 ate hian biak po turani tin thuchua an siam bok ani voin chun thlenga hetianga kantrenom state rang ten thuchua an siam dana tang hian Manipur state chunga buaina hi Indian Army te hian azawa in control angin in soito masela Manipur state chunga hian tharum thoa inti buaina hi mun ranga ala chuak rengani tin NDTV chuan an report bok hetiang boruak athlen chomeka wang hian Union Home Minister Amit Shah chuan Manipur state chunga tharum thoa inti buaina thlengmek chu ulukzoka monitora enfia ani thaina turin Karnataka state ta in thanna lawam mai tura pol campaign nei tura arwa mansa chu kanselin Manipur state chunga thil thenzel dan hi avil zui tur thu apong jara state sarkar thu nei tu tenen meeting nei chunjam turin ruam manna asiam bok ane India media rang ta chuan zona thak nilem lo state dangmi Manipura mek ta chuan he boina wang hian har satna antok lawani ti anpong jar hloma Mase hai hi thil dik taknin arhriat lawa India TV chuan Manipur state chunga hian Meghalaya khole tuiten tharum thona wang hian har satna antoka liam tur hanum bokani ti report awma wangin Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma chuan urgent meeting akawa he meeting a hian Meghalaya state sarkara senior government official te antel kim hlea he meeting a hian he boina wanga zirlai tangkhang mek ta chu Manipur atanga hroi chua anni thaidan tur soi howani tin han report ane India TV hian report anpek chunjom zeldan chuan he boina hi Torbung area Churachandpur district chunga tangin Imphal Valley of Bedvek tu meitei hoten scheduled tribe ni na status chu ange ta wangle he status si pek andu lo zia lantirna turin All Tribal Student Union Manipur chuan protest anaya tribal group ten rally anei nuwa hian district tam taka bengdai hlai theilowa tharum thoa inti buaina hi athleng zui ta nei tin an report bok India TV hian report anpe katranga alan dan tlang puya chuan meitei ho Imphal Valley of Bettu tia an soi kherwang hian meitei ten scheduled tribe status an ngiat hi om antiloni in arhiat bok hetiang ani meklai hian happy be life in voin chun darsom panni arik madewa report anpek dan chuan
police ta chuan tukin zirtop na jingkara tang khan tharum thoa inti boina thar hi a chuak lawa a chan chu ni jan lama khan Indian Army tam tak Manipura hian thonlu bel ani tin han reporta Mase police ten hetianga han report mek lai hian Hill district sang om militia hotel security force te hanin kapani ti han report thung PTI chuan report unpack danin security force tele tribe south te in kana mun hi Churachandpur district ka Kangvaya tele Bishnupur district ka Western Hill Range te Dolai Thabi munate Pukhawo munate Imphal East district te ani tin han report ani hetianga tlangmi ten security force te han ka tak maina chan hi security force te hian thulai lataka duty lovin meitei ho an tran tlata wangle Churachandpur district a po meitei ho an chen mun big venga te meitei hel ho ten silai kengin ven him na an thoka chungchu anram ti sak big boka boina beng dai tu tur neutral taka om tur ten tran big neile leinai taka duty na an thowang hian meitei hel ho ten silai ne na an ven Churachandpura meitei ho omna veng chu bein haldar vek ani ta tho ani PTI report atanga halan zeldan chuan mi pui sangko chuangjat mai chu Manipur atanga thiar chu ani towa Churachandpur district a buaina aso sangna hmuna mi pui sanga chuangvel chu sipai ten an ven himna hnuaya da ani to boka Imphal Valley le Tengnopal district a border town Moretang tein mi sang ni vel thiar chua ani to ni tin han report bok Manipura hian kanzon ha thak ten harsat na antok meka buaina tam tak an ma chon mek boka hetianga Manipur state buaina wang hian India political party sang zinga Congress party chu trongchok member ani toa AICC All India Congress Committee General Secretary Randeep Surjewala chuan Manipura hian hetiang taka buaina le chetna rap thak a thena wang hian Union Home Ministry hi a hlo chama chuwang chuan Home Minister Amit Shah hi bang turin kanphuta Manipur State BJP Sarkar po article number zathum samnga paruk 9 asoyangin dismiss Sarkar thiatin president rula da atrulani hantia achanchu danle thupek ken kona konga Manipur State Sarkar hi ahlo chammeka Indiaram State franga danle thupek ken ko zolawa state pakhat chunga hetiang taka buaina lian hi athengai lawani atia Manipur State Sarkarin mi puipon chuak te kana tur thupek Sutat site order achua po hi state sarkarin danle thupek anken ko zolo wanga he order hi chuangai ania chuwang chuan Manipur State Sarkar hi thiatin president rula arang thayang berda atrulani atibok hetiang taka Manipur State chunga meitei community tele tribal tengkara tharum thoa inti buaina lian tak achua meklai hian Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan he buaina le harsat na kanto mek hi thil in hriat thiam ton lona wanga thlengani tin asoi chuaka hei hian sipai ten buaina beng dai tuma an tho mek na chu hills area hanti tribal hote han chen na mun sang ta chu kan video masa nimin lama report kan ron pek to khan Manipur mi pui zongjong atanga chutin meitei ho hi za somnga palivel hania abak zona thakle namte naute hian Manipur mi pui zongjong atanga chuta za somli chuang or chau an hau phaka mase meitei ho hi tamhle masela Imphal Valley le ache vela anin benkhoma majority an ni wangin tribal ho chen na muna hian an duin an cheng wengot thailawa tichuan tuna an Chief Minister N Biren Singh hian tribal ho ta chen na mun district chung tam tak ta chu reserve area alopong toa khawang khan harsatna anlo tok to boka Imphal East kuki hoten in khomna tanan man biakin tepo reserve forest area chungani tin chusak alotum to bok ani Manipur lama kan biak po mirin tlak tak ne na tanga kan thudon dan chuan tuna an buaina kalmek dan hi chu an Chief Minister N Biren Singh le akai hruai BJP Sarkar hian meitei hoten raman lu thai chin chu ti zawa namte naw jok tribal ho ta chu nek chep ani thaina turle meitei hoin anop chin nilo anram chunga reserve forest sa alo puanto tribal ho ten anlua area ta chu meitei hoin anlua thaina turin romhanna asiama chu dikani ti reserve forest zau tak alo puanto tele tuna meitei community te
tribal status pek tuma malak na omjong jong te hian anem ngetani antibok ole khati jong kha tuntumatana video kan buat sai thaite nile phot sela kan video lo thir tu te kan channel la subscribe lo te khan khongaya milo subscribe sakjal turin kan som chewa ti chuan lowinen kol thaula rainbow mizo channel a hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle theu donia